Babori swali. Ino kurwanere na ino. Nyako anje mutani ndi rwanere na ana siko rwanera kurwa. Ya kurwanere ane. Ero kwanza na ngabatiga mangana abire. Unatorega moto tatu wala haraka. MP Osoro. Osoro no ara. Agosoka ngoyo. Ebe empowerment. Ero. Tuiwana ile. Arafu ndoki. Eke wadeke. Acha Mungu tingo yotra. Etoko banga na buya. Ke abanga na bayure bye. Erebiya gosere bobe. Erebiya gosere bobe. Akini tani kwa bataya manganabe. Na angalia bageni tokori kwa kwa chiza wana waiga bagana mataka. Kusema na mamito. Bali na manchi kama bageni kwanza. Maoro kikwanza kana mamanya. Unakora bataya bikira sasa ngo chia. Ebe sa na bageni. Asma ubagoke. Kusema na mamito lagi. Abana siasa wanje ko igubya. Bako na bantu ke internere bale. Bakobya. Abang, para makan kuih di atas. Kai. Iwano, ada kau mau masuk igoro, kita nak turun luar nawa. Macam mana nawa igoro? Aige tu berata bagani abang ke, dah itu kau hantar mula abang kena cingkobi. Itu buatnya, omongina ne county Nyamache, okoro omongina Jerusalem mani, abang kena cingkobi hari. Ojek ni, ayat itu kena naik. Eko mwate omo chumbe otaita alia asako kwa kaita kafeta count oko mheshimiwa Bwire makele chingo vinafanya. Eko mwate omo mheshimiwa Kitutu cha North Jafet Yakuli makele chingo vinafanya. Eko mwate omo nyomo ngai tasako na sawo chia Doris Donya Arafu tukatwala omo waziri we serikali omo waziri we stima orwalia Ugenya omo waziri we serikali omo waziri wa energy otwale ngere mwana igoro okorokopio wanai wake chiko bikabala omo ayo mutade koigwa oyo bogete kam kyo mondo mugako manene manana bwense tubwate omokonyi we president omokonyi oye oyo kobugere kam ekire byatonyo oyo kamuko kaigwe okorokwa Faru Kibet makati kulia garama ya harau omo ngwano nera kokonye president omo ngaini wekarakali uburi kitu keni chatonya ubekanse Faruku ninasema tutaongea haraka alafu mvua isinyeshe ndio tumalize haraka na mogamba lakini chile ya sasa lazima tutigere watu waache seikoga wajeni bora na tariko materi in fact ndira kora tariko na batenge tekemo na mbeyemo abara ibane mo tabare ntira omo waziri migosio gamba ochare Moses Wetangula ochare Alpha Miruka ochare asemo wisa nekerachiwe sana otogotigera na mutega tabaiko asemo wisa nekerachiwe sana otogotigera nini inaendelea hapa mko sawa haya tokaendelea ono tadi ukwane point ya moyoka nikekyo ndadi ukwane point ya moyoka mo abangwana balimo kogoka muinyura ngabageri baro birangara mwacha mwako murubuya usema na mami toka haya baina na boss na mimi nataka kila mtu afanye kazi yake usema na mami toka wale ndikamko na mangana bile na babo liliswa limwachi tabageri kwanza ona abana mami to ubasiga se tuwachire korwa tuakereri chikura
Korwe president ya Kenya ya soete. Taracha agabo basi. Gusaba na bamito ba. Taracha agabo basi, taracha kubakwania. Otari na constituency chine chonsi ipi, taracha agabo. Lero ni ga tutomire torore, osemo mugadetie, achega komigorra chi para chi akwamire, ne system chi akwamire seidoga. Na kitu achiraga. Gusaba na bamito ba. Abantu barabako tuburia maswali amange. Bawo tengo MP Osoro, akuma kuja kutaraiga, mungwano yo, nini. Serikali ya Kenya tugambe miaka 5. Chikure chugwa kwa mwaka 2027. Budget nere ye miaka mwaka mutangani, budget yo mwaka kabere, budget yo mwaka gatatu, budget yo mwaka kane, budget yo mwaka gatano. Ngwaka na mure bango. Ko ntebia. Timbuati ase wakanire bango ndete para seito nganya baka 2027 2028 tidakona bantu bane toiwalaine ekera bagantu bacholire oneta iga unaterere bantu doracha kukosaba kula enda tukomanema budget ya Kenya yaite tukwe moisonde muna yaite tukwe moisonde ilitwa ite bunge what about 4.1 trillion jinomo bungo bugirango mate as a 4.1 trillion na chile karibu mawaziri wa transport kabeka chile 84 kilometers kuone chile ndere kulimwa kana karibu mbunge mo minister wa energy kabeka milioni 400 wale la akarena kugirango na watu wale kugirango ebinyoro 78 ziko beko estima ya kuni akarena nera karibu minister wa roads akasukuma akora 60 kilomita 90 akakora kolwamwe akaenda karibu minister wa energy aenda kabeka chile estima Obasinga, mota que te vinte, bichega. Mota que te vinte, bichega. Naki tu achiraga, ebe kuta ne kerego para kuba bachwe sambia. Lakini naende. Lazima mmoja orama gendras national government. Lazima mukaribishe national government mmoja ore amagendero. Chikure chiratambe. Emiaka nebe nerus. Togo ndebitike kuragira mondo igangaje bakemyake berenga kwaje turuto lazima otoko uranyore kyo onera yokobekere munduki nabono lazima oakire nyare chikura kala nyora magenderero kama ngana yokwemi njara ngatikabiri asinaro kwa nyora magenderero na gochikomisi okoma tota yokwemi njara ngitabarani ele biye kosere bobe ebuliti ya Nyamache ga ya rose tikwe Ebuliti ya Nyamache, sitaki kuona askari hapo tafadhali. Askari waachana na raia, wako sawa. Askari waachana na raia kabisa. Wako sawa. Huyu mzee kaalisha hapa. Weka hapa ni muone. Sasa wewe unazuia mzee kama huyu atanikosea nini? Wako mororo buno webambe tafadhali. Yes. Aikanza hapo kile motogocho ukwani lege tukene. Lakini hayo ukile. Mzee wanawame tu. Lakini hiyo askari mwasikisa. Wala mwaka mlo yungi akone bora bado. Mwaka mlo yungi ala akaba ndeke leo sasa. Wala kama skali ndio kwa kaka sasa zingine kama niko huko ni bwana. Wala kimo hako yuko toka toka wala akore bado. Okoma ndeka ya yangi alfa. Wala uchira ndio nini ba. Ndio ndio bwana. Tafadhali ndio kwa masuma bana nchi asebi tukitaka kiini tafadhali. No. MP Osoro. Aki amu karata to kogenda lakini lele kwande class mangesi. Aki amu mwache tukua kazi mkule chia leo. So, mabasi. Ntegelele. Chize chinde togo sukuma ba minister babachaga. Gwanja mole tolata minister seitoga. Gwanja mole tolete omo minister bwechi para. Ai gore bridge yeye. Yaro setuga amago chake pale ngao gabo basi. One pale yego chaku ne serikali ya William Ruto. Nkieko bera moonte bingo Osoro kala tigere na William Ruto na yeti kitagende ate para gabo abito. Ndoko arata mano iga. Kama hapo kwa mwa chikura. Abana babinto korek.
chikura chobo president echikwa mugu ekerebe kienyere atigaire nalio kumanyana baki oyo charo kirochira onye muda badi ochira onye wetangu ochira onye Ruto ochira tafadhali usiya ito oko genda alibo ikoyo kama president niga kama minister saba gochia serikali ya Korbo ikoyo akabeka kama PS abange sana omongwano oria Korbo ikoyo oria mumanyete ituko ndia nyago terena atebenga abantu abamuri serikali ya Ruto karuo tanya gukware getumneki tawo kware getumneki kagandi kata ite bito bigane sobo Ruto iso ko bito minister sobo e ba acha kuomara na Ruto bitro mo ikoyo Ruto kware getumneki so tinta geti abantu bana kolega na kaini skukura Songeni hapa ni wote. Sasa mbona mama na lengo kwa. Wacha kuwasukuma. Wapeleka pole pole. Wacha na wao. Haya. Maadoro ni mbona? Kibara mwa kusukuma nila. Wako rangi bekutane yeye na kiere gara. Mwancha ine mbona. Haya. Abangira maadoro ni. Wana ndani baboli. Mwaka na Isaransa. Aya. Sobono ontagete, tokore iga. Mota ete abagere barro bosoku bairo bami no aki mukuna kusubira. Nzengo na mure kero mota. Ira mara ikaransa mwaka. Ikaransa. Nae karuwa bwe. Karuga abu nae. Karuga abu. Aya. Bobasie. Nayo mwaka tuwana masikani. Nayo gusaria. Ikaransa anse. Sawa wangu yare. Mukungira wane rongo. No kona iga wane. Bobasie. Pagana se tokore. Mota ke ko igwa magani bono. Kero moto kago kwana obeke pesa ya yega. Wacha dire. Lakini ama magani bago cha. Ndaende faru kibeti yaro nga mota ente William Ruto ache ga eta magendero. Bare ka baga te matore te William Ruto ga baba sia eta magendero wala. Kida na maoko bia. Bare ka baga te matore te William Ruto ga wacha niulize kwa Kiswahili. Wacha niulize kwa Kiswahili kwa sababu viongozi wanataka kuona. Bobasie! Wangapi wanakaribisha Mheshimiwa William Ruto aje hapa Bobasi kwa maneno ya maendeleo? Mwezi mbi. Nakyo moginateba. Nakyo moginateba. Abagina nayo no matetu tamu. Wako moginama matetu tamu tata. Aya. So ayane mukwana tore kabisa lakini nabate ya saba na bagusi karabe na ke kukirikiro urabe kamonu umako kanya magana mambia kusema wame to baba asa manga imekuwa kwanire ndage teboro kukaribisha ndage kukaribisha bagani bachira ndage te kukaribisha bagani bachira romo kutano twabangire kubakonya onya etwanje tibo kutano yo ko banyoe ndo sio yogo abagani abachire lazima bakwana yabo musema bambe to baba Kenya lazima tutoe demokrasi toko na asimisangu wanje woseti ko klasi nje okoleki onganje lakini kibwanda likono tigangora yane musema bambe to baba etabia yoko na abantu bago tomunga ngana achira asegete ngatigangene ngana bagogererwe nakia kwa muntu nda uchonya yango ba tosala hapo cheke ekera kona yo choche ngakyo tade bita kwa bisubuti yes asa maskani yo mange tiganda angelie omongiro nyamira ache abakwadere DJ nipatie muziki ya nyamira tafadhali nipatie muziki haya